Dobar dan, dragi prijatelji, ja sam Petar i evo me, predajem vam engleski i to vam predajem engleski po metodi usmerene konverzacije, po mojoj metodi, a ako neko možda nije čuo o čemu se radi, sad će da vidim. Imamo neke rečenice pa ćemo ih prevoditi, a vi ćete vidjeti ovde postoji sistem, to je jako bitno, sistem. Znači, da li on jede ujutru? Da li on jede ujutru, to je ova prva rečenica i ja ću je prevesti za vas. Does he eat in the morning? Druga rečenica, da li neko jede ujutru? Znači, više neće biti does he eat, sad će biti does anyone eat in the morning? I treća rečenica, da li neko želi da jede ujutru? Does anyone want to eat in the morning? Kao što vidite, rečenice nam postupno rastu. Ali nama nije cilj ovdje da prevedemo rečenice, nama je cilj da ih naučimo i to tako da možemo kasnije da ih koristimo. Kako ćemo to uraditi? Tako što ćemo sada ovaj glagol jede, ovo ovdje podvučeno, menjati sa ovim dole glagolima, vidite. Sad ću da prevedem drugu rečenicu, da ne bi prepisivo, ovdje umjesto jede, bit će sada priča. Znači speak. Da li neko priča ujutru? Da li on priča ujutru? Does he speak in the morning? Da li neko priča ujutru? Does anybody speak in the morning? Da li neko želi da priča ujutru? Does anybody want to speak in the morning? Naravno, pretpostavite da ovo ne znate, ako slučajno znate. Idemo dalje da pitamo da li on radi ujutru, sljedeći glagol raditi work. Does he work in the morning? Da li neko radi ujutru? Does anybody work in the morning? Da li neko želi da radi ujutru? Treća rečenica, does anybody want to work in the morning? Ako vam je ovo lako, zamislite da je na nemačkom, pa ćete vidjeti da nije lako. A ako vam nije lako, učite. Idemo na sljedeće 3 rečenice da vidimo koliko znamo. Znači, zašto on ne jede ujutru? Why doesn't he eat in the morning? Why doesn't he eat in the morning? Zašto niko ne jede ujutru? Why does nobody eat in the morning? Why does nobody eat in the morning? Zašto niko ne želi da jede ujutru? Why does nobody want to eat in the morning? Ako mislite da vam je ovo jasno, a niste ga pre znali, nije vam jasno, morate da ga ponovite nekoliko puta, pa ćemo ponoviti, da ne bi ponavljali stalno istu rečenicu. Umjesto glagola jesti, stavit ćemo glagol speak u 4. rečenicu. Zašto on ne priča ujutru? Why doesn't he speak in the morning? Zašto niko ne priča ujutru? Why does nobody speak in the morning? Zašto niko ne želi da priča ujutru? Why does nobody want to speak in the morning? Mislite da vam je jasno? Ajmo ponovimo još jedan puta, pa ćemo posle provjeriti zašto sa glagolom raditi. Da smo radili sa glagolom raditi. Profesorka me gleda, budnim okom sluša. Ne, budnim uvetom sluša. Znači, zašto on ne radi ujutru? Why doesn't he work in the morning? Zašto niko ne radi ujutru? Rečenica broj 5. Zašto niko ne radi ujutru? Why does nobody work in the morning? I zašto niko ne želi da radi ujutru? Rečenica broj 6. Why does nobody want to work in the morning? I sada svih 6, ali sa glagolom study. Idemo sa glagolom study, da li on uči ujutru? Pa broj 2, da li neko uči ujutru? Da li neko želi da uči ujutru? Zašto on ne uči ujutru? Zašto niko ne uči ujutru i zašto niko ne želi da uči ujutru? Aj sad da vas vidim, ajmo, znači evo, hoćete žmurečki, evo, da li on uči ujutru? Does he study in the morning? Da li neko, broj 2, da li neko uči ujutru? Does anybody study in the morning? Broj 3, da li neko želi da uči ujutru? Does anybody want to study in the morning? Zašto on ne uči ujutru? Why doesn't he study in the morning? Zašto niko
ne uči ujutru? Why does nobody study in the morning? I zašto niko ne želi da uči ujutru? Why does nobody want to study in the morning? Vidite kako se jezik povećava, rečenice su nam duže i mi smo sve brži i brži i tako se uči na kraju. Idemo još malo da idemo sa glagolom wait, pa ćemo dati i odgovor. Da li neko čeka ujutru? Da li on čeka ujutru? Uvek se zbunim po ove prve rečenice. Uzbuđenje. Šta ćete? Znači, da li on čeka ujutru Mariju? Does he wait for Maria in the morning? Da li neko čeka Mariju ujutru? Does anybody wait for Maria in the morning? Da li neko želi da čeka Mariju ujutru? Does anybody want to wait for Maria in the morning? Zašto on ne čeka Mariju ujutru? Why doesn't he wait for Maria in the morning? Zašto niko ne čeka Mariju ujutru? Why? To je ova, 5. Why does nobody wait for Maria in the morning? I zašto niko ne želi da čeka Mariju ujutru? Why does nobody want to wait for Maria in the morning? Da ste shvatili sistem, koliko god puta ponovite sa drugačijim glagolom, nikad ne ponavljate isto, uvijek ponavljate drugačije, ali suština se ponavlja. Sad ćemo ja i moja profesorka spontano ovo da produžimo, pošto inače pripremam za nemački, vidite. Nemački je meni challenge. Idemo, profesorka, da ste spremni da mi date odgovore. Znači, da li on uči ujutru, kao što smo rekli, does he study in the morning? I želim odgovor od vas. Yes, he studies in the morning. Pazite, u odgovoru imamo studies in the morning. Yes, he studies in the morning. I sada zamislimo da smo učionici kao neka dobra stara vremena. Ja bih pitao, a da li ti učiš ujutru? And do you also study in the morning? I profesor bi rekla, No, I don't study in the morning. Profesorka mi je dala negativan odgovor, da je dala pozitivan. Primetili bismo da bi se ono sve izgubilo. Bilo bi, yes, he studies in the morning. Yes, I study in the morning. He studies, I study. Čisto da kažem ako neko slučajno ne zna. Pa idemo sad na sljedeće pitanje. Da li, profesorka, da li ti učiš ujutru? U stvari da pitamo da li ti učiš ujutru. Do you study in the morning? Do you study in the morning? Očekujem pozitivan odgovor. Yes, I study in the morning. And does your neighbor study in the morning? My neighbor doesn't study in the morning. Why doesn't he study in the morning? He doesn't study in the morning because he studies in the evening. Bravo, profesorka. Učite od mene moj način predavanja. A sad ćemo da ubacimo i ovo neko. Does anybody else study in the evening? Da li još neko uči uveče? Or does only your neighbor study in the evening? Who studies in the evening? Pitao sam da li još neko uči uveče ili samo njen komšija uči uveče. Does anybody else study in the evening? Or does only your neighbor study in the evening, teacher? My neighbor studies in the evening and his friends study in the evening. Profesorka mnogo to odugovlači. Ubrzat ćemo mi malo pa ćemo postaviti isto pitanje sa ovim glagolom arbeiten, to je što bi se reklo work. Da li ti radiš ujutru? Profesorka, do you work in the morning? Yes, I work in the morning. And does your neighbor work in the morning? Da li tvoj komšija radi ujutru? No, my neighbor doesn't work in the morning. Profesorka, zamolio bih vas da mi dajete potvrdne odgovore da bi mogli da nastavim konverzaciju. Hoćete da budete tako ljubazni. Does Yes, your neighbor... my neighbor works in the morning. Ok, pazite sad, ubacujem moderni glagol, idemo na sljedeći stepenik. Does your neighbor want to study in the morning, work in the morning? Does your neighbor want to work in the morning? Yes, my neighbor wants to work in the morning. Wants to work in the morning. Mogu li da dobijem negativan odgovor? No, my neighbor doesn't want to work
in the morning. I sad imamo jednu situaciju koja se često dešava da radimo nešto što ne želimo da radimo. His neighbor works in the morning, but he doesn't want to work in the morning. On radi, a ne želi da radi i ja onda pitam why does your neighbor work in the morning if he doesn't want to work in the morning? Vidite kako smo od najprostije rečenice došli do vrlo kompleksne, složene rečenice. Why does your neighbor work in the morning if he doesn't want to work in the morning? Zašto tvoj komšija radi ako ne želi da radi? My neighbor works in the morning because he has to work in the morning. Because he needs money. Možete da kažete he works in the morning because he needs money and he has to work in the morning. Znači svaka od ovih rečenica se može posebno ovako proraditi kroz 5, 6, 7 glagola i na taj način dograđivati sistematično znanje. Tako sam vam demonstrirao kako bi to moglo da se radi. Znači imamo jednu rečenicu i u nju stavljamo različite glagole i povezujemo u male kratke dijaloge sve dok se to ne utvrdi, a ja ću to sada odmah probati da uradim i na nemačkom. Hvala vam svima koji ste me gledali, hvala i doviđenja.